Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip na Allah, ayap mana kebergantan sa bendingan nagyan kaya mawdu bab ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ayam mana usayan sa diang kotua kibegan kapaki sadana sa ayaya dinga di kapaki sadana na ay maginga kapasadan wallah ulina kapasadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam lagi dian na ibaratu anna ini pisadana udatu mga tao mangorip Allah aging uto datu na muslim mangorip Allah subhanahu wa ta'ala uli na commander ang mga muslim mangorip Allah subhanahu wa ta'ala miyaki pisadana o mga salakawato mangorip Allah na aya Peter yan na gi kapasadan tanu kapasadan no mga muslim uli na kapasadan no Allah subhanahu wa ta'ala usun Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kipu pantag niyan sir kanu ma'rif Allah uli na kapakapu pantag tanu ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala diyan ko tuay sino to kateru ma'rif Allah na daw tu perwaw agama Islam ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala aya kapakarayagan ma'rif Allah na diyan ka iya kater wallahu subhanahu wa ta'ala agugen kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makaluitan Peter wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigana wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul ayman ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Ayam mana niyan? Ati wallahu subhanahu wa ta'ala awfu bi ahdillah tumanniyu suka pasadan wallahu subhanahu wa ta'ala igira amyaki pisadana kanurun ma'rif Allah miyaki pisadana kanu wala tanqudul ayman nagu uban niyu baru ba agyang kutuwa sapa kya si sapa iniyo oriano kya bagranirun sami si sapa ikanu wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila asabna rabbiya linius wallahu subhanahu wa ta'ala atumiti kayir kanu ma'rif Allah innallaha ya'lamu ma taf'alun matanas wallah nakatawan yan na gyang kutuwa din yudi ngalebekan ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa gatir wallahu subhanahu wa ta'ala wa awfu bi'ahdillahi idza ahadtum tuman ni wag yang kutua kapasa dan wallahu subhanahu wa ta'ala igira amyaki pisadana kanu ma'rif Allah yinan ay maananan na igira amyaki pisadana so tao si kumbanga pedataw aya bieluya kapasa dan atina guminirawa gi kapasa dan Islam ulina kapasa dan wallahu subhanahu wa ta'ala usuguyan ko kapakapu pantag tanu ma'rif Allah subhanahu wa ta'ala isinanan ma'rif Allah na kailangan na may tuman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ugid mangurip Allah nakagisa manusia na daa kapaarian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala igira akuan na pwede na pagkaid na giyang kutuwa mga balamban di kapakatuman sa pasad mangurip Allah gitu sabab ada perwa agama Islam mangorip Allah uba ayay pembagaya kapasadan na kapasadan wallah ulina kapasadan Nabi sallallahu alaihi wasallam igira miyaki pasadan na sutaw mangorip Allah ayam marayaga tantu kapaka rayaganan nagyan kaya hadis o Buraidah Peter iyan aswatigyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira adna dia tu iyan bielo niya na uluan si ko mga sundaro o agama Islam o di na
mga tawa pa kadalakaw niya sa akan jihad na ayah dedebitan Rasulullah na pagwasiatan yan yan di pamang tumaan so pembeluin niya na uluan udi na dato udi na komandar mahorip Allah sa ipugwasiatan nagyang kutuwa palaksik wallahu subhanahu wa ta'ala pugwasiatan yan banagyang kutuwa mga padiyan mga Muslim mahorip Allah sa ipugwasiatan kaya nagyang kutuwa mapiyah sa diniyan diteron mahorip Allah diteron na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigyan na igzu bismillahi fi sabilillah fakitidawa kanu sa panagipong kanu kung ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala sa pakitidawa kanu at tigyan sa lalansik wallahu subhanahu wa ta'ala maana pakitidawa kanu sa lalansik wallahu subhanahu wa ta'ala di kanu di managipoon ko ingaran wallah qatilu man kafara billah pakitidawa kanu ko tawa miyungkir si wallah inungkir yan sa Allah subhanahu wa ta'ala uzu pakitidawa kanu wala taghullu naguuba kanu at tiyan na pamankaw wala taghduru naguuba kanu pangakal uri na palalalim wala tumathilu naguuba niyo at tiyan na panaratid sumiatay mahorip na Allah ibarat taging utamiatay na di ka pa kayo ba pa na bunuh apa roman maana apyad numiatay na putulan kam sa lima uri na putulan kam sa ulo uri na nganin sa mahorip na Allah subhanahu wa ta'ala wala taqtulu walidan naguuba kanu pamuno sa wata mahorip Allah maana sa wata na di ka pa kayo babunuh sa kan jihad mahorip Allah subhanahu wa ta'ala Negara miya kitidawa sa mga Muslim kung padayingad negara miya suldan nila nagyang kutayngad na di ka pa kayo bayran na bunuh agyang kutuwa wata mahorip Allah subhanahu wa ta'ala dito si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gira sugu sa pagkalalakaw niya sa katidawa mahorip Allah ko kipinamping ko agama Islam mahorip Allah subhanahu wa ta'ala wa idha laqita aduwaka minal musyrikin naigira tigiya na minitu na ka so ridu inga apa di ko mga musyrikin musyrik mga panako to si Allah fad'uhum na dulun ka kiran nagyang kay teluh mahorip Allah fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum na sadin sa kuanira nagyang sagyang ko to telo na tarima ang kakiran mahorip Allah wa kuffa anhum nagugun kan kaagyang ko to kipikip tido ang kiran pagana yung dulong kiran mahorip Allah at tigyan na ud'uhum ilal Islam dulun kakiran nagyang ko to Islam fa in ajabuka faqbal minhum na amay ko tarima aniran reka maana tarima aniran nagyang ko to ini dulun kakiran na Islam na faqbal minhum na tarima ang kakiran mahorip Allah tarima ang agyang ko tagay pag Islamiran thumma du'uhum na urian yan na dulun nga siraman sa katugalin niran puun siya sa giyang utay darpa iran sa sirsiran tugalin si iko darpa o mga muhajirin mahorip Allah mana sa Madinah nagupan utulang akiran natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata anasiran na amay kong gilubag niran ito na falahum ma lil muhajirin wa alaihim ma alal muhajirin na amay kong gilubag ni Rano to katumugalin siran si ko mga darpa o mga muhajirin na teruang kiran amataan bagian iran so lagi do di man bagian o mga muhajirin nagu mapapaliugat kiran so lagi do mapapaliugat ko mga muhajirin fa in abaw na amay ko sang kaniran o basiran tugalin an yatahawalu minha fa akhbirhum na panutulang kira na annahum amataan na siran na kabuli siran lagi do mga Arab mga taga-bukid mi Muslim mahorip na Allah ada siran tugalin mi punggula lang kira nagyang kutuwa kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay naguda makmagyan niran si kataban ganima
udi na fay gyang utap kataban si ko mga suranga si ko agama nada bagian nila may tubo illa an yujahidu ma'al muslimin inon tabu usiran na munot siran sa kapakitidawa padidan sa mga muslim ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala fa inhum abaw na may kusang kanila nagyang kutuwa Islam ma'arif Allah okay na dudulong ka ng Islam na fas'alhumul jizya na angin ang kira nagyang kutuwa kabayadidan sa buwis pakabayadidan siran sa buwis na ame ko tarimanir na tuwati Rasulullah mayad siran sa buwis na faqbal minhum na tarima ang akiran wa kuffa anhum na tarag nagagyan ko kay pigiti do akiran ma'arif Allah fa inhum abaw na ame ko sing mga siraman sa daerah tarima sa Islam na udah daerah tarima suka kabagay sa buwis fasta'in billahi wa qatilhum na pamang ni kasatabang si Allah subhanahu wa ta'ala na pakiti do akiran wa idha hasarta ahla hisnin nagira tigya na miyalibet ka udi na miyaurong ka agyang utuwa kampo udi na darpa o mga ridway na faaraduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabihi na inanginiran raka kabalo nga kiran uri na kibigan kakiran ko kapasadan wallah na kapasadan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam fala taj'al lahum na ubang kiran beluya so kapasadan wallah uri na kapasadan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam maana ubang kiran terway gi kapasadan wallah o kapasadan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa iko kapantag-pantag tano uwi dati Rasulullah walakin ij'al lahum dhimmatak aya balo yang akiran nagubugan kakiran nagyang ko tuwa kapasadan ka nagukapasadan o mga padeka o kipapantagan kakiran fa innakum an taghfuru dhimamakum pagyamatan nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso kabarubaan niyo dinyo kitaman ko kapasadan niyo aguso kapasadan o mga padiyo na ahwan min an taghfuru na mas may to atigyan kadusta anon di gyang kutuwa kabarubaan niyo ko kapasadan wallah na kapasadan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagay niyo wa idha hasarta ahla hisnin nagirap man atigyan pa na miyawrong gyang kutuwa isa ka darpa udi na isa ka kampo faaraduk na inanginirar ka an taj'ala lahum an tunzilahum agyang kutuwa kibubaan kakiran o kakuman wallahu subhanahu wa ta'ala maana makipukum siran ka sa sadya ini kukum kakiran sa ayay inanginairan ka nagyang kutuwa ikukum kakiran nagyang kutuwa kukuman wallah fala tunzilhum ala hukmillah na di nga siran kukuman di nga siran kukuma o kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala maana di siran guminidro siran reka kukuman kami so kukumano Allah subhanahu wa ta'ala sa may unutang kami fala tunzilhum ala hukmillah di nga kira na turun nagyang kutuwa udi na kukuman nagyang kutuwa kukuman wallah walakin anzilhum ala hukmik mataan na aya bugan kakiran ako kuman nagyang kutuwa kukuman ka maanagyan kutuwa kapukukumiyo na aya kukuman na imbigay nga kiran nagyang kutuwa kukuman na re o tano pamikiran ka amapia fa innaka la tadri kaya sabab to nakagyamatan na tiginas ka na dingga katawan anto siba fihim hukmallah amlah kagyat tiginas ka na dingga katawan ubang ka keatudan nagyang kutuwa kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala si kuki pepantagin kakiran ma'arif mallah di nga tigian katawan o kasugat ka o di na kiatud ka kiran o kipendulunan kakiran nagyang kutuwa kukuman wallahu subhanahu wa ta'ala anta akadi ma'arif mallahu subhanahu wa ta'ala ay mana na igira makipupasada na so tao o di na inangin rakaw tawag yung kutuwa kakukumiyo
na di nga ko katawan nagyang ko to ako kuman wallahu subhanahu wa ta'ala na ayat taralabir ka nagyang ko to kibgan ka sagyang ko to ako kuman na makapupuan ka mahorip ballahu subhanahu wa ta'ala. Siya mo pa siyang tuwi sa diyan ka kapag ganing usara ko. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.